Si Claude Tamo po. Talakad Tamo po. Mananayin tam. Ikpayang maipaya, kapamilataning pamilasan ng Kristo, anak mo, bigtas mo kengan, king kamatayan, manami, iba't king palipikasalang adan. Kapamilataning batas, ning kalikasan at syuke kami, ing wangis, ning kayang pangataw, kapamilatanan ning papagbanal ng upaya, ning kayang grasya, sa panmukaisanang misulod. King wangis, ning kaya kaming ginu, karimban mo, nunoy ang mabibiyat maagari, manggaman king alanganga. Amen. Luklok Tamo po. Pamamasang iba't king libro ning propeta Isayas. Nga na ning Ginu, magtagumpeya ing talasuyo ko king obrana. Mirangal yang alang kalupa, may biglala ring takal kaniting ikitde, uling ing lupa na may dispormaya. Halos ene itsurang tao. Dapot ngeni, mga pamulalala ring dakal abansa, at ela makapagsalita ding ari, king pangamulalara. Akit da at aing tinsyan, itang bagay ang ngenid rapa dimdam. Ngara ding tao, nino ing malyaring maniwala ke kami, king ipamalita mi ngeni? Nino ing malyaring makaintindi, king iti dapat ning Ginu? Kaburyaning Ginu, king ing talasuyo na tumubuyang anting tanaman, amagyamot king malanging gabun. Alayang dangalan o legwan man, ban kay katamo yang pansingan. Alang nanumang makawili, king talasuyo na, ban lapitan tayamo sana. Lepas tanganan dering tao at tingyan, pibatana ing kaplas at kasakitan. Alamang bisang lumawe king kayang kabilyan, etaya pinsingan, antiyang alang kabaldugan. Makanyan man, yaing mibata king kasakitan at kay katamo mga intuliran, ing sakit asukat itamo ing memusan. Balatamo ing kayang kasakitan, parusang king Diyos menibatan, dapot may sukat siya, uli daring kay katamong kasalanan. May bugbugya, uli ning depat tamong emayap, ing parusang kayang pigdusan, yang kay katamo may kapaldan, kinayap tamo uliraring barug adik pa king katawana. May ngari tamong tupang may nga bating, ing balang metong kay katamo, minarap yung king sarili ng dalan. Dapot ing Ginu, tiluta ng dugpak king kayang talasuyo ing kaparusan. Itang parusang kay katamo mangin tuliran. Pepasakitan deng usto, dapot pibatanang ang mitmong katahimikan, amigsalita agyang metong mo mang amano. May ngari king biserong tupa ang malapit ng katatan. May ngari ang tupang malapit ng ururan. Amigsalitang nanuman. Dekapde at sinintensya at kebat liwal ban patayan. Alang metong man emekyalam. King meging kayang kapalaran. Petere alang-alang king kasalanan, ting kaya katamang memalen. Delare king kutkutan, kaya bedaring makasalanan.
Kitkot ding kayabe ding taong ating pibansyan. Agyamang alayang depata na kasalanan at eyabitasang migsalitang kalaraman. Nga naning Ginoo, kaburian ko ing dumalan niyang kasakitan, metong yang ayin sakripisyo ing kamatayan na, ban mi patawaran ing kasalanan. Inya akit na lang lahi na, kumabayabye at king kapamailatana, in parasan ko magtagumpe. Kay ba't ning biyan ng mitmong kasakitan, pasibayo yang may kakaligayan, abalo king ing may walang kabaldugan, ing kayang kasakitan, ing tapat kong talasuyo at tutukong pitutulan, tanggapana ing parusang mga intulid, karing dakal at alang-alang, keting talasuyo, patawaran ko lang. Inya naman dakayanan keng lugal amit mong dangalan, metong alugal busal ding tao mayupaya at marangal. King mit mong kalusan na lum, dinaw na ing biyena at tinggap na ing kapalaran ding taong emayap. Kinuha na ing lugal ding dakal ang makasalanan at penalangin na ing kamtanda sa ing kapatawaran. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Ika o Ginoo, ing kakong lalapitan, emo paintulot miras kako ing kamarinayan, iligtas mo ko king kang katuliran, karinggamat mo, ipanibala ko ing biyeko, ika ing miglagtas kako Ginoo, o Diyos, tunay kang tapat. Gewara kong kalibakan, ding kakong kalaban, ding kasiping kong bale, makanyan mo naman, karing kakong kakaluguran, metong nakubang pitatakutan, detang kako manakit king dalan, erebalo, nung makananura kong lisyan, may ngari ko karing mete, kingisip me burana, may ngari kong sukal, akarelang yugse. Dapat kaya kako manalig o Ginoo, kakong sasabihan, ika ing Diyos ko, ing biye ko at karing gamat mo, iligtas mo ko karing kalaban ko, at karing manggipit kako. Bustan mong tumiman ka, kening kaya kang talasuyo. Ulining lugod mong ekukupas, iligtas mo ko. Magpakatatag kayungan,
at siknangan ing lobyo, ikong manalig king Ginoo. Pamamasang iba't king sulat karing Hebreo. Ang tinaning kang Jesus, inganak ning Diyos, at intamong metong nga marangal at matas a saserdote, amiras ang kakingarapana kabud ning Diyos. Magpakatatagtamong mitmong tibe, king kakatamong kasalpantayanan, king kakatamong matas a saserdote, biyasayang makisang metong apanamdam king kekatangkinan. Uling yaman, dinala niya king sablang kapagsubukan, kalupaning daralanan tamo, bistaman iya mikasalo. Inya, kambening matibe kapanaligan, lumapit ta king trono ning Diyos, batang kamtan ing lunos at sawo, king oras ning pamangailangan. King kakabaning biyana kiti sulip, miyahin niyang panalangin ni Jesus, at may nigapuyang masikan at may nangis, harapan ng Diyos, ang makapagligtas king kamatayan. Uli ning nagpakumbabaya at may minto, pekiramdaman niya ng Diyos, bistaman iya ing anak ng Diyos. May biyasayang mamintu king kapamilataning kayang kasakitan. At inyang meging ganap ni, ya ing meging panibataning alang hanggang kaligtasan para kariyatang sablang mamintu kayo. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Talakad tamo po ban parangalan ning maya pabalita. Pamaylasa ni Ginoo tayong Jesucristo, agpang kang San Juan, Ligaya kaya o Ginoo. King panahon na ito, mintaya Jesus at ding alagad na, king kasumangid na ning sapa ning Kidron. Ating mulahan ka rin, at linubla,
Balo na Judas ang magtaksil kang Jesus, ing lugar layta. Uling maralas lang mititipon ka rin di Jesus, at dingkeyang alagad. Mintaya ka rin ni Judas, kaya bene ing meto nga grupo da ring sundalos, at ding mapila na gwardya na ning templo, a peparalana ning matas a saserdote, at ding pariseo. Magdala lang sulo, sulogi at sandata, balo ng Jesus ing sablang mapalyari, inya selibunga nala at kitnan. Nginu ing panintunan niyo. Ngarang may kibat, E Jesus ning Nazaret, sinabi na karela, Akuya, kaya bere Judas ing migtaksil kang Jesus. Inyang sinabi ng Jesus karela, ako ya. May nga payatras la, at miragsaking gabon. Kitna na lang pasibayo, Nino ing panintunan niyo. ngarang may kibat, E Jesus ning Nazaret, nga ng Jesus. Sinabi ko na kaya kayo, king akuya, pabarin niyo lang mako, reng taong deni. Nung ako ing kaya kayong panintunan, Sinabi na iti, baan matupad itang amano na. Alang mabating metong man, karing binyemo kanako, ibpa. At inyang espada y Simon Pedro, begot na iti, at tebak ne ing ipos na ning matas a saserdote. Atigpas na iwanan a balugbog, malkos ing lagyuna ning ipos. Sinabi ng Jesus kang Pedro, ikaluban me ing espada mo, wari kailangan, ing ninuman kay ing kopa, painom na kanako, ningig pa, Dekap de Jesus, at ginapos de ring gwardyang Hudyo, at ding sundalos, apanimunana ning kapitanda. Minunareng dela kang Anas, ing katuangan ng Caifas, ing matas a saserdote, kimbanwang ita. Caifas, yaing minye payo, karing Hudyo, king makakayap, ing katawiyamo ing mate, para king balen. Tinukiya kang Jesus si Simon Pedro, ating metong pang alagad. Kakilala ni ning matas a saserdote, ing alagad ay ti. Inya, may kalubyang kayabe ng Jesus, king patyo na ning matas a saserdote. Melakwan niya i Pedro, luwal ning pasbol. Linwalya ing alagad, a kakilala ning matas a saserdote. At peksabyane imbabaying magbante kim pasbol. Tiki na ing linub i Pedro, nga nang mengutang niting babayi kang Pedro. E kawari metong karingalagad na ning taong yan, Aliko, Nga nang mekibat Pedro. Marimla kanita inyang migdapugla ring ipos ampon ding gwardya at migsalabla. Mekyabeya i Pedro at migsalabya naman. Pengot na nanening matas a saserdote Jesus tungkol karing alagad na at king tuturo na. Mekibat siya Jesus nga na. hayagang kong migsalita, kayong sablan tao, parati kong tuturo, kilub da ring sinagoga at kilub ring templo, nung nula parating nititipon ding Hudyo. Wala akong sinabi na naman, king makasalikot. Bakit kukutnan mo ko? Mangutang ka, karing may karandam kanako, nung nano ing sinabi ko karela, balura, nung nano ing sinabi ko, Inyang asabi na iti, timpaling nening metong karing gwardyang at tsukarin, nga nang sinabi. bakit makanyang kang makibat king mata sa saserdote? Pekibat ng Jesus, nung eusto ing sinabi ko, patunayan mo, nung mayap ing sinabi ko, o ba't timpaling mo ko, makagapos siya pa Jesus, inyang peparalaning anas kang Caifas, ing matas a saserdote. Makatalakad siya pamurin, at magsalab ka rin, i Pedro, kitang dakeya. e kanamanwari metong karingalagad na, Aliko,
nga nang mekibat Pedro. Kitna na niya naman ning metong karing ipus ning matas a saserdote, kamaganak ni Anitang tinigpas na balugbog Pedro. Aliwawari ika, ingikit kong kaya din na king mulahan. Pepayalyan ang pasibayong Pedro iti, at kanita mo rin, tinalawok ya ing tacho. Iba't kimbalen ang Caipas de la Rey Jesus king palasyo na ning gobernador. Abak amaranon kanita, ela linob ding Hudyo king palasyo na ning gobernador. Ban ela midinatan, ulin pag nasandang makapanganla king apuna na ning pamaglagpus. Inyali wala na lang Pilato at kitang nakarela. Peki batda. Nung eya din napat mayap ing taong iti, emya sa de la keka. Nganang Pilato karela. Ngara ring Hudyo. Makabawal ke kami ing papatemya ing ninuman. Iti milyari ban matupad ing sinabi ng Jesus nung makananuyang mate. Pasibayo yang linob king palasyo'y Pilato at inaus ni Jesus. Nganang kinutang Jesus. Mekibat siya Jesus. Iba't kekayan o ating aliwang sinabi, keka, tungkol ka na ko. Nganang kinutang Pilato. Pekibat ng Jesus. Eya, king yatu ing kanakong kahirian. Ngayon kahirian ko ketiya king yatu, makilaban la ring kanakong talasuyo, maneku miyabiye karinguchiu, dapat, eya king yatong iti ing kanakong kahirian. Nganang Pilato. Mekibat siya Jesus. Ika ing sasabing ari ko at itiya, ing sangkan, nung inya ibait ko, at dinatang kete king yatu, man mo niya patutulo king katutuan. Makirandami ka na ako, ing nunuan at yu king katutuan. Nganang kinutang Pilato. Kay ba't nang asabi iti pasibayo na lang, liwalan Pilato ring Hudyo nga nakarela. Ala kung hindi ka kasalanan, o kung hindi kayo kaugalan, kailangan kong liburos ngayon umapreso para kay kayo, ngayon pa magagos. Burukuliyin, liburos kayo nga ng gulo. Ngarang kinulisak mekibat. Alimiya, aliwaya, nune i Barabas. Metong yang tulisan ni Barabas. Inya pepakwaneng Pilato Jesus at pepabarug neng latiko. Ginawa lang koronang suksok ding sundalos at pinatong de king buntok ng Jesus at pepasuluranan ding imalan akule ubi. Lepitan de at nganra. Luidya ing ari daring Hudyo. At kay bat penampaling de. Linwalyang pasibayo'y Pilato at sinabi na karing tao. Iyarap kayo kayo ba mabalo yung hindi kumarakit na mga kasalanan kayo. At linwalya Jesus ay ating koronang suksok, ama kaimalan kule ubi. Sinabi ng Pilato karela, O hindi tao. panakit da kang Jesus ning mata sa saserdote at ding gwardya, sinabi rang masikan, Ipako making cruz, ipako making cruz. nga ng Pilato karela, Walang at ikaw yung di pa ikus uli na lang makakati sa kasalanan. ngarang may kibat ding Hudyo, Atin keng kautusan at agpangking kautusan na iti, kailangan niyang mate uling pakilala na king anak nening Diyos. laluyang nitakutan ipilato, inyang damdamana lareting amano. Linobyang pasibayo king palasyo at kitnane Jesus. Dapot enepeki batan Jesus, nganang Pilato. Kaya pag isa manyaman ka na ako,
May ekipat siya, Jesus. At hinggang upaya kanako, uling iti, binyan na kaya kaning Diyos. Nya lalong mabayat, ing kasananan na, nitang ipanganyaya kanako keka. Inyang damdaman ng Pilato iti, pigkapilitaneng ipabulos Jesus. Dapat ngarang kinulisak ding udyo. Nung ibulos me ing taong yan, nakakakaluguran ng emperador, ing nino mang gagawang ari king sarili na kalaban nening emperador. Panandam ng Pilato kaniti, linwal ni Jesus, at linuklukya king piyukuman, king lugal amayayawos, dalan abato, gabata king salitang Hebreo. Kanita aldona nin pamagsadya, para king pamaglagpos, at mag-aalas 12 na ning kaugtuan aldo, nga ng Pilato karing Hudyo. Dapat kilisak da, Patenya, ipakuye king krus. nga ng kinutang Pilato karela. Ikaw ba ang king Cruz ni Heavenly Mare? May kipatla ring pamuntok dading pari. Alakeng ari nung emo ing emperador. Kanita binyena ng Pilato karela Jesus. Bareng ipako king krus. Inya kinwari Jesus. Linwal yang mamusan king krus na. Papunta king lugal amayayawos, lugal ning bungo. Golgota king salitang Hebreo. Karinde pinako king krus. Kayag nana lang mi pako ding adwa katawo, ming at balakeya. Makalibutan siya karela Jesus. Sinulat ng Pilato ing metong akapabaluan at pepabili ne king krus. Iti yang makasulat. Jesus ning Nazaret ing ari da ring Hudyo. Dakala ka ring Hudyo ring mekabasa keting kapabaluan. Uling ing lugar anong nuya mi pakoy Jesus. Malapit siya king syudad at misulat siya iti karing amanong Hebreo, Latin at Griego. Inya sinabi na ding pamuntok daring pari kang Pilato. Ing isulat mo ing ari daring Hudyo, nune, sinabi na ning taong iti, ako ing ari daring Hudyo. May kibat siya Pilato. Inyang apakurane ding sundalos king krus si Jesus, ginwara ing malano at pirakera-kera ding apat na sundalos. Kinwarya naman ing tonika ng Jesus, iti alayang tayi at megawayang une, manibatbabo hanggang lalam. Ngarang ni sabi-sabi ring sundalos. Etaya gigisyan iti, nune mi pagsapalaran tamo, ban abalo tamo nung ninong manikwa kaniti. Milyari iti, ban matupad ing sasabyanan ing kasulatan. Pirake-rake ing susulod ko at ing imalan ko, pipag sa palaranda. Makanyan ing depat da ring sundalos. Makatalakadjalele na ning krus ng Jesus imana at imbabaing kapatad ng imana at imaryang asawa ng Cleopas at imarya Magdalena. Panakit ng Jesus kang imana at king pakamala ng alagad ang makatalakad ka rin. Sinabi na kang imana. Babae, o yan, ing anak mo. At nga na king alagad. O yan, iima mo. At manibat na kanita, inampun na nening alagad, king pibale-bale na. Kay bat nanita, balo ng Jesus, king meganap na ing sablang bage, at ban matupad siya ing kasulatan. Sinabi na, Mauku. ating pitsil ka rin, amit mong alak kamaslam. Sinosore king alak ing metong nga esponga, at kay bat inastare king sanganan ing tanaman ay sopo, at tinutok de king asbok ng Jesus. Inyang asip-sip ng Jesus ing alak kamaslam. Sinabi na, Mayari na. kay bat di kune imbuntok na, at meteya. Siklot amo po.
Palakad tamo po. Aldoning pamagsadya kanita, ban ela manatili king krus, ding bangke, king aldoning sabat. Inawad da ring udyok kang Pilato, king pakyan dalapod, ding mipako king krus, at ilakola ka rin ding bangke. Inyadi na tang laring sundalos, at pikli dala ring pod daretang adwang kayagna ng mipakong Yesus. Inyang linapit la kang Yesus, erala pikli ding pod no, uling ikit dang metene. Dapot tindos niya katalindikingan, ning metong karing sundalos, at biglang linwal ing daya ampon danom. Ing menakit kaniti, yaing patutu, tutuing sasabyana, at baluna king katutuan ing sasabyana, ban maniwala kayo. May palyari iti, ban matupad ing sasabyaning kasulatan, alang mapakli metong man karing butol na. At sasabyana naman ning aliwang kasulatan, lawende ring tao itang tindusda. Kay bat nanita, Iosening Arimatea, pegsabi niya kang Pilato, ing bangke ng Jesus. Iose, metong yang alagad ng Jesus, dapot makalihim mo, uli na ning takot na karing Hudyo. At pepaintulutan ng Pilato, inyame koya at kinuane ing bangke ng Jesus. Tinukiya-kiya i Nicodemo, magdalayang pisamot amira, at aksibal at itimbang may git 40 kilo. Inicodemo yaytang mekikit minsan na bengi kang Jesus. Kinware imbangke ng Jesus, at kayaben pisamot amira at aksibal, binalot de kintelang pamburol, makayagpangiti, king kaugalyanda ring Hudyo, king pamangotkot. Ating mulaan king lugal nung nure pinako Jesus, at karin at imbayong kutkutan, aepa may gamit. Antina ning aldor ne kanita ning pamagsadyada ring Hudyo, at uling malapit neman iting kutkutan, karinde kitkot Jesus. Ing pamaylasa ning Ginoo, Kapuryan keka o Kristo. lukluko po sabi. Ito pong Biyernes Santo, maralas, ing lawet tamong kayang Biyernes Santo, negative yan. At apang magsalita, lupa kang Biyernes Santo, ano na? May sabihan malungkot ka, Biyernes Santo. Aga nakako, yapo ko pang alas 3. Naburi ing mandilo ka. Mindilo na ako po nandun po. O bakit ako? May teya ka rin danong. O yan, pati danong mamamate. Mindilo na kayo. Bisaya po ko. Yapin negative ing lawe, kayong Biyernes Santo. Ang ganaka ko niya, minsan, lilipat kong parokya. Ako nabalo, kasi karakal parokya rin lilipatan ko. Ano yung tinudyang Biyernes? Bisaya po ko, buri na payalis siya. Payalis na Sabado. Ako na kaya, nanong aldo, king states kanya na ako. Ining aldo iti. Webis ano? Si Webis yung palalawe mo ako. Tinuki naman. Timoyen ni Webis pa mo king states. Aga nakako, misan minta ako states, suling ati kong kasal ka rin. May koko Kenny, New Year.
Miras cooking stage, pa New Year. Pininayin kaya pang Mig New Year. Makatadwa ko Mig New Year. For the first time, na. Negative, yung panlalawi. Na? Pero, 8,000 din Good Friday, yung pagmasdan. There must be something good about Friday, huling 8,000 din Good Friday. Balon nyo bakit at Good James Friday? Yun ikakuyain na. Then pong Muslim, yung Domingo da, Biyernes siya. Nung manta ka kayong country Muslim la, istong Biyernes, pakasara. O yan Muslim country na. O ito po yung karalang Friday. It is something good, para Muslim. Kita mo naman, something good, huling kamatayan ng Kristo, miligtas tamo. Ing kayang kamatayan, may akit na ating palang malugod kay katamo, ing balang metong kay katamo. Isipan mo yung metong tao, meteya para kako para kay kayo. O ito po yung something really very, very good. Isipan mong ating mate para kay ka. O yan, Bili ng sabihan, kaluguran ako, is nung makasadya yung mate para kay ka. O yan po, nyapin ing Friday, it is really something very good. Kaya sana yung kakatamong panlalawi, may hakit inlugudan ng Diyos king balang metong kakatamo. Uling balang metong kakatamo, importante yan. Yung balang metong kakatamo, mawulagaya. Uling iting pepakit na kakatamo ning ginutamo. Na iya dinaw na imbiyana para kakatangan. Isa pong Biyernes Santo, kailangan ganakantayan naman yung kakatamong kamatayan. Yung kaya kasi masyado tayo makapokus king Ginoo. Yung sarili tayong kamatayan. Uling itangan, matetangan yan. Patingin mate kay katamo. Tayo burin tapi kayo ni. Kutanda kayo na anong buri yung kamatayan. Ating kong kaklasi, kaya bekang may orden pari, atin ang mete, kaya kaklasi. Method to dya, enemy gising. Buri yung kamatayan na ita. Tapos yung kamatyo, buri yung kamatayan. Matutod ka na kami gising. Wala. Nung buriya ita, kailangan bayo ko matutod, mandilo na kayo. Kaya bata nitang mandilo kayo, manayos kayo. Suklan niya masalay sa imbwakyo. At saka mag-Amerikana na kayo. Makasadya na. Ako na ang balag ang bulak. O yan na. Buritang aksidente. O yan ha. Balo ko po ating sasali kayong susi, kabut niya mo mete. May palaris siya. Alayo kayong dalan. At siya kayong restaurant. Buritang makanyan. Biglaan. O yan ha. Naning burita ang kamatayan. Napin migigo ng tam. Buri yung cancer. Ako buri ko yung cancer. Bakit? Makapagsadya kang masalese.
At inya pantaning eh. Nyata masakit mo. Kitang nurse. Kaya kang siserve ako. Nani mo palagay mo yung peka masakit diding kamatayan. Yung cancer po kayang buntukan. Cancer kayang buntuk. Bakit? Bakit ko pupukpuk tayo po yung buntuk na kayang walan? Pero makapagsadya ka masalis eh. Tulid mo yung biya mo, tingkang panahon para itulid mo eh. O yan ha. Malari tang mamili. Bisala ka man maging martir. O yan ha. Dahil kaya katabong santo pong santo. Maging martir lang kaya kasalpantayanan. Pero one thing in common, datang murin ito. Hanapin itang pamamasatam niyang last Sunday. Palm Sunday. Anang kabuklat na pamuning pamaylasan ng Ginoo. Agpangkang sa Lucas yan yung magama ni San Lucas. Di na tang naing oras. Itamo at intangan oras. Datang mo rin itang oras sa ito. Panalangin tamo sana datang pamo. O yan ha. Pero datang itang oras sa ito. At sana makasadya tam. Balo nyo, intaluing amano ng Ginoo. Kaya kakatang pamamasangin, yan na. Mayari na. Kaya ngaliwan translation, may tupad na. May tupad na. Nanong may tupad? Mayari na yung kayang misyon. Ako sana yung buri kong kamatayan, mapanitang utang datang na itang oras, sabi ko, may tupad na. Irining mission ko ketiyato. Nang kaya tabi siyang tanggap kayong kamatayan uling balot tamo na atin tapang dapat gawan. Etapa makasadya. Aga naka kay Saint Therese of the Child Jesus, yung kitnande, nung mateka ngini, nanong gawan mo, anang Saint Therese, ala kong gawan. Bakit, ada? Nung mamipi ko, sundo ko yung pamamipi ko. Nung magluto ko, sundo ko yung pamagluto ko. Manalangin ko. O bakit? Huling makasadya na ako. Maluwat na ako makasadya. Bahalo ko, anytime, sana ako ng Ginoo. May tayo po, the age of 24. 24 years old yan. Ano yung pangkalago eh? Saint Therese of the Child Jesus. Hindi sana yung panalain ko, sana nabalo kaya kayo. Sana po tang dinatang na itang oras ko, sabi ko, may tupad na. Mayari na, yung dapat kong gawan, mayari na, yung mission ko ketiyato. Kawangis na ning mission ning Ginoo tayong sa Kristo. May tupad na, yung dapat kong gawan. Talakad ko po yan eh. Panalayin din balen ng Diyos. Para King Santa Iglesia, manalangin tamo, pakamalan, akakaluguran. Para king banal ay Iglesia ng Diyos, king mabilog gayato. Bantaryani at tipunan ng Diyos, ing igpang lubos mayupaya. Kanita asang bantaya, king mitmong kapayapan at katahimikan. May pahin totoo, tanang kan Diyos, pepakit mo yung kekang ligaya, karing sa belang bansa, kapamilatan ng Kristo ng anak mo. At tabayanan mo, ing obra, ning kekang ligaya. So panumeng misadsad, manatili king kasapantiyanan, pakilala,
king lagyo mo at magdala king kaligtasan karin tao naman karin. Tinganadon mi kapamilatan ng Kristo ang ginumi. Amen. Para King Santo Papa, manalangin tamo para King Santo Papa, Francisco, manano na sana inginong Diyos amemili kaya antimong Papa, pagkalubaning mayap a kapanandaman at sikanan tumayid at manibala king kayang Santa Iglesia. May pain tutu talong kan Diyos, ingatan mo ing sabla-sabla, king kapamilatan ing kakang amano, at panibalan mo ring sablang bininyagan. Kinlugid mo, ang tabayanan me, ing Santo Papa, pinili mo para kay kami. Lalam, ning kayang pamantukan, palalaman mo't pasulungan, ing kay kaming kasapantiyanan, o gawan mo kayang lalong maging mangayap at tapat na bininyagan. Tinganadon mi, kapamilatan ng Kristo ang ginumi. Amen. Para karing sablang galamen ng Santa Iglesia, manalangin tamo para kang Florentino, kaya katamong Arsobispo, para karing sablang Obispo, pare, reliyoso at diakono, para karing sablang ating makabukod akasayuan king Santa Iglesia, at para karing sablang taong tapat king Diyos. May pain tutu at alangan kan Diyos, ing kekang Espiritu, ingatan at antabayanan, ing kekang Santa Iglesia, pagkaradan mo lang, rin kaya kami yung panalangin, at sopan me ing metong at metong kaya kami, king kayang sariling bukasyon, bahanang lalong agampanan, ing kekang obra at daptaniti, king mitmong katapatan, tiadon mi kapamilatan ng Kristo ang ginumi. Amen. Para king pamisan metong ding sablang Kristiyano, manalangin tamo para karing sablatang kapatad akayabe tamo king kasalpantayanan kang Yesu Kristo. Ban ing Diyos tipuna nalat papanatilyan miyabe-yabe king metong mong iglesia ding sablang tapat magdulap king katutuan. Ay pain tutu at alangan Diyos, papanatilian mong miyabe-yabe, ring kekang pisan metong, mitmong ganakamong balikdan, ning sablang tutuki kang Yesu Kristo ng kekang anak, makatugalalan kengan keka kapamilatana, ning para-paraming pangabinyag, gaan mo keng metong king kaganapan, ning kasapantiyanan, at papanatilian mo keng metong, king lugod, mami kakapatad, tiyadwan mi kapamilatan ng Kristo ang ginumi. Amen. Para king balayan Hudyo, manalangin tamo para king balayan Hudyo, ing minunang may karandam king amano ning Diyos, ban sumulong la king belwan at lugod, king kayang lagyo, at king katapatan, king kayang kasunduan. May pain tutu talangan Diyos, kaniting minuna, tingakumi ing kaligtasan kang Abraham, ang pong karing palipina, pagrendaman mesa ing kekang Santa Iglesia, ang manalangin, king ing balayan, ang minuna, mong gewang sariling keka, miras siya, king kaganapan ng karelang pangayatbus, tiyadwan mi kapamilatan ng Kristo ang ginumi. Amen. Para karing esasalpantaya kang Kristo, manalangin tamo para karing sablang esasalpantaya kang Kristo. Ban ing sala ning Espiritu Santo, ipakit na karela ing dalan, papunta king kaligtasan. May pain tutu talangan Diyos, pagkalub mo karing kikilala kang Kristo, in atok kasandasa, ing katutuan, kabang lalakad la arapan mo kami na ning tapat ng puso, sa panmukeng sumulong ing lugod para king metong at metong, banlalong makatalastas kigaganapan na ning misteryo, ning kekang kadyosan, at maging lalong matampang talapatutu,
king kekan lugod, arapaning tao, tiadon mi kapamilatan ng Kristo ang ginumi. Amen. Para ka ring esasalpantaya, King Diyos. Manalangin tamo para ka ring sablang esasalpantaya, King Diyos. Ban atoklasan de kapamilataning tapat, apami biebie ring sablang atsuking matulid. May pain tutu at alanggang Diyos, dalangan me ang ketawan, ban pagnasana, kang akit, ning balang metong at akamtan, ing kapayapan, potang atoklasan naka. Pagkalub mo ing lipat, ding makasirang bagay-bagay, ang maging sagabal, arapan ding tao. Akilalarangan sana, karimbye, ding Kristyano, ding tanda, ning kekan lugod at pakalulu, at matulan ang tanggap keka, bilang ing bukod mong tunay Diyos at igpamingan, tihadman mi kapamilatan ng Kristo ang ginumi. Amen. Para ka ring sablang manungkulan, King Balen. Manalangin tamo para ka ring sablang susuyo kaya katamo king kapamahalan. Patnubaya na usaning Diyos, ding karelang pusot kay sipan. Banding sablang tao, miela king kapayapan at kalayan. May pain tutu at alanggang Diyos, balo mo ing kabagnasan ning puso na ning balang metong at pamingwa mo ing karelang katuliran. Kingkekang kayo pa yan, ingatan mo la, ring tatalan no paya, king sablang kabilyan, banding tao karelang sakupan, magtamasala, ing malayang pamayalpantaya, kapanatagan at kapayapan, tiyadon mi, pamilatan ng Kristo ang ginumi. Amen. Para ka ring ating makapasubaling pamangailangan. Manalangin tamo pa kamalan kong kakaluguran, ban ing Diyos, ing lubos mayupayang igpa, pakayapano sa ring masakit, dinan kasnawan ding mamamate, ilako sagkul ding maglakbe, itimawaring milako, laya at katuliran, at itabi king yato, ing sablang kayalan katutuan, ing danok, sakit at kasakitan. May pain tutu talanggan Diyos, paskinangan mo lang, ring mapagal na at dirinan bayong tetagan, ding miminalog. Pakirinaman mo ing panalangin, ding sablang mamaos keka at yuking kaligaligan. Panakamtanda ing tula, ing pamananggap, king kekang saw, king oras, ning karelang pamangailangan, itiadon mi, umilatan ang Kristo ang ginumi. Amen. Para king kapakanan ding sabla, laban king mikakalat a COVID-19. Ing pisamban malapit siya karing maluka, masakit at mipaparusan ning makayatong bage. Ilapit tamo king Diyos, ing kekatamong kapagnasan, lalong-lalo na ing kasulukuyan na pandemya, ami kakalat king mabilog gayato, king saup ning panalangin, makapaintulid tamong miras, king kaburyaning Diyos. Para ka ring doktor, nurses, sa ding sablang magobra, king pamangailangan, daring masakit, at makatugalaling sumuyo, king kapakanan, daring dikpan sakit, lalo na COVID-19, makapakirakel asana, king misteryo ng Kristo, amunye kapaldanan ng sikanan, tiyadon mi kapamilatan ng Kristo ang ginumi. Amen. Para king kapayapaning mabilog gayato, lalong-lalo na rin bansang Ukraine at Russia. Ing kapayapan, yang kapagnasaning balang metong kaya katamo, ing pamanyalansang, pate, sigalot, at mapanirang amano, yang kaya katamong kukuturan, pauli ning alayang kapupuntalan, ing makasariling bagay. Lumapit tamo lalam ning krus ng Kristo. O prinsipe ning kayapan Kristong manatag, karing balang puso mi, tatas miya ing bansang Ukraine,
talaking kabagnasan ng kumabye, manene at masampat, kalingapan ding sabla, kapayapan, ing susulong at biyaya, ing pairal, madigdik miyang, palalain ing bansang Russia, makonbertila sana, king pusong sisisi at mapakumbaba, maling moralidad at biye serenidad, yang magari numan iti kapamilatan ng Kristo ang ginumi. Amen. Para king malinis at tapat a daratang a eleksyon lokal at nasyonal. Ing kasuywan lalam ning gobyerno, tatayid nening Diyos, lalam ning pamaglingap ning pisamban, papunta king masalese, matulid, apaman muna, daring kekatamong mamuntukan. Apong makalulo, tiburan mo rin apostol mo, balang mikalat, king sablang sikote ning yato, ban panaraling may babalita, pagkalo niya kepong grasya ning konsensya, lugod, king bansami at isipan ning mayap, paintungulan, para karendarat ang ming eleksyon. Migunang kesa kareting balang kandidatong iboto mi local man at national, mi panatagan kesana at makapangasiwa king bansang libuan mi iti adun mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Luklok tamo po, para king kadwandake ning kaya katamong kapag masusyan, ing pamamuge king krus. Bagal na, ako. Talaga yung gras. Iti ang Talakad tamo dudong po. ng krus. Ano no yami pakuy megabus ning yato. Di mo na akong sikuran. Ano ko? Sikuran tamo. Si Claude tamo po.
Talakad tamo po. Itieng dutong ning krus, nanuyam ipako'y megapos ning yato. Siklod tamo po. Talakad tamo po. Itieng dutong ning krus, nanuyam ipako'y megapos ning yato. Siklod tamo po. Babaya po. Aliya po. Sige po, isang tayo. Alubya. Babaya pa po. Babaya pa po. Ito niyo po kanina. Talakad tamo po. Ito na po. Para po karing makasadyang mamugi king Banala Cruz. Malyari tamo pong magpila, adwang linya, bala mo nang mag-communion tamo, keng arap. Pauli na po ning kasalukuyan na pandemya. E tamo pong malyaring uma o mapisman keng Banala Cruz. Pota pong miras na kayo king harapaning krus, magbaw tamo po, yain dapat gawan. Papanatilyan tayo po ing social distancing ating katahimikan. King pamamugi, King Cruz.
Baliari tamong tidwa-tidwa. Line. Makanita, masyadong maluwat. Yan. Yung line, adwa yung line. Luklok tamo-tamo po, panayntala po rin si GC, ila pong mag-guide kaya kayo tidwa-tidwa. Kayo pa mo po tatalakad, ila pong mag-assist nung talakad na kong makalinya. Magbalik tamo po ka rin kaya katambang ko, tamo po magsiksikan.
Ngayon pumunta tamo kay pamakinabang, ngayon manalain tamong mitmong kapanaligan ng lugod, kingig pa karing amanong tiro na kaya katamo ng Ginoo. Viva
kabas mo kami, o Ginoo, king sablang marok, malugad ng pagkalubing kapayapan, king panahon mi. Kasapan, ning kaya kang pakalulong, parati kayo may kabas king kasalanan, miligtas king sablang kaligaligan, habang mananaya kami ring maligayang kapanaligan. King Batanaya Yesu Kristo, ang kaya kaming talapangabos. Si Claude Tamo po. Ngayon ko dahil Diyos, ngayon ako king kasalanan ng yatum, papaladaring mayaws king apuna na ng kordero, Ginoo, ak matampang tanggap kaya ka. Dapat yagkas may nga mano mo, kumayap na ako. katama ng Kristo. Amen. Dapat ning espiritual apamakinabang. O Yesus ko, sa salpantayanan ko, kingatsu ka, king kabanal-banalan, a sakramento. Kaluburan da ka, may git king sablang bage, at pagnasan ko, ing tanggapan da ka. Dapot paulina ning yening pinandit, era kaya tanggap king sakramento, umeka mo man espiritual kening puso ko. Kakaulanda ka, bala mo mawari, at tsuka ka rin, at pakisan metong keng lubusan ing sarili ko keka. Emo sana ipaintulot kapilan man, ing nikawani ko keka. Amen.
Manalangin tayo. Halabos may paya, talangan ka Diyos. Binalig mo kaya kami ingbiye kapamilatanan ng tagumpe ng kamatayan at pamanyubli ng Mebia Kristo. Isundo na sana ing maglari ng dapat kaya kami, kapilanman sana, kaya tuknang susuyo kaya ka, ikang may kisulo, kaniting banal ang misteryo, itinganadon mi, kamilatan ng Kristo Ginumi. Amen. O Ginoo, ibubukod mo ang labis-labis mong kalam, king balayan, mong tainting, migagana ka, king kamatayan na lingkak nganak, king pihong kapananayan, king pamanyubling miye, pagkuluban mo sanang kapatawaran at pagdalamong kasnawan. Mi pasiklangan sana, ing karelang kasalpantayanan, at ela mabigo, king pananayandang alang anggang kaligtasan, tinganadon mi, kapamilatan ng Kristo Ginumi. Amen.